kum ka wei nakilat banang kentiu shishu ya ka roy kapar bat ban ai ka jing sikri sikipat ba ka thany marngar ki bapang ki basitam bat ban yo ka jing sumar ka bapaka manda ka sngi na galiang jong ka marngar PLC kalayo ban sakhi ka jing pli pat ba saya ka wei pat ka building ka bathamai na ka banta ka OPD bat ia ka swachh nari sashak parivar abhiyan kabawan lengba ka skim jong sarkar jila ka blatip kum ka Meghalaya Health System Strengthening Project ha ka jinglot ka ba hendrup khandai lak tingka hagani ka sngi lawan ban pli pat ba yagani ka building ka bathamai jong ka tege jaka ajing sumar jong sarkar da u MLA ka Nongpo constituency uba Meral Bons im uba deiru u chairman ka Health and Advisory Board ka sarkar jila ha ka jing lang jong sim ka raj marngar upa im Richards im ka DMHO ka district ka Dr. AR Marak ka Dr. E Kalwing ki Asha ki VO ki nongtre ka tanat ka kot ka khya ki rang ba shnong lembat ki pajba ki ka thany hagani ka singi la pli pajba ya ka swachh nari sashak parivar abhiyan ha marngar PHC ka deiru ka singi ka bala pli pajba ya ka ni ka skim ha keleng ki jila jonggari India ha ka ba ya ka jing ailat ye ki pajba ban check up yalade lengba ka ni ka skim kan kut hadu ka artrik urisau arjar arpsan ka badeiru ka sngi ka bania kan mau kerpang ya ka sngi kha jong Mahatma Gandhi ukpa gari India badru hagini ki sngi ki ban penlong ya ka swachh nari sashak parivar abhiyan ha marngar PHC kan donru ka jing penrung gerteng nila de hapo ka MHIS dan ka Megha Health Insurance Scheme ha ka tegi PHC ya ka balas dang nadu mentak sngi kumban shuban ram ba ka marngar PHC Haribhoi district kadai ke balatei nadu ke jinglong nong mikmat u Dr. Didi Lepang balabam kwai hadwar ublei bat hadu menta ke singi ke khatnyo tarik unai lor arjar arpsan ha ke jinglong nong mikmat u ba Meral Bons im layo ban pli ya ke building ke bathamai haba ai jingkren nagaliang u ba Meral Bons im ulapan pau ya ke jingkiman ke bakrau bagane ke marngar PHC ke de ke wei nagi PHC ke buran hapo ke district Ribhoi ke baju yo bha ya ki khusnam na ke por sa ke por halor ke jingla jongka ban ai ke jing sekri ke babiang tam segi pajba ngane ke thany bat ke jingdon jong ginong trei ke batri hok yela ke kam bat shushu ulong ba ye ke jing shana jong building ke bathamai ha ke PHC kan nangla shushu ban kam penjana ya ke jing trikam bat ke jing suk jong ke pajba habawan ke pang ke sitom normal la ini po sim itu la shift lo ni orang idon ro hang ni nagamanta ban yo ban lipat ba ya kan ni ke labor room ya kum kadak ini yo ban officially inaugurate ya kan ni kum kadak in hotel kon yang seumpayati Syafi baru tiba wasaki Bata jingkin oya tabering tempat Kajing mentoy mentah balasan Bata jingkin oya tabering tempat Kajing mentoy mentah balasan Semirabon dan mada maju Ikan sobaya kiru kunju Kajin makroy jampi bandang lambani Kaai mensim yang iman syakti Kajin makroy jampi bandang lambani Kaai mensim yang iman syakti additional ya kareka additional OPD building OPD kemudian outpatient department kemudian kita jual sendawai benda kita admit apa hospital kadai lembaga jong keskin kawangitip kum Meghalaya Health System Strengthening Project jong ka sarkar jela ya kawalasna ya kini atli dibentang OPD building but labor room ada jinglot terangdari daila but kini kijing yo yang kini ka jin pemang bisa ka kerpang
kaya angkat but kajing itu ya kari Bohoi district kum ke aspirational district. Nadu usnam yang hatpa ke sorkar peden kalajian ya kari Bohoi district kum ke Wayne IT district di barangay ban kiu tetap. Hamtam hakabede bat kuat kerja hakabede bat kapuli kapudi bat kumjuru hakiwi deki senat rekam jong kesorka. Inap berjing sokulen beri di telah di badan di hospital beker. Kalak bende hakane ke PHC ke pengiran mengi mentah. Ya kawala saki lemba da kini ki dente ki beker ki balala dan turun apo jong gede ke hospital. Karena kita pergi dokumen ke kamu bagi snow, ya dijingkan snow, ya kesul dan kita tentang identiti jong kita sumar beher di badan apo ke distrik ini. Apa ngepet ya ke civil hospital nanti hanompo. Itu tu jalan Shibun gidingguna. Di Pak di Juwan dan semua persab yang di bagi kita. Gidingguna gelak bendai. Giding bombiang jong di tes bendai bendai ikhtiar di mesin bertungkar itu. Gidingguna gelak bendai. Video di dawai bagi bendai. Dari kesorkar, kemudian penting sedih Pak. Kat perkara telah bersang dan kemudian ia dijadikan kami. Ada ke hospital kepada nopo ke distrik headquarter di sini. Pengelola beliau akan pergi diguna di Mabun, dibaka civil hospital ke Kenduk dan dari kat bala ke air di Sekri di Paibat di Mabun di Malang. Bat nagalian di tengah kum Emily, bat kum juru katerat penukar kerja. Kami persang menpudin nakapor sekapor, dan berarti kena bagi dokter tindan nakapor kemudian tamtam lagi emergency bagi gue. Kum juru, ya didawai, ada di tes, kat bola, begini dan le ako hospital like no dan we get test kiba kinala pan pendek ang hapan le kiba kita kan bagi tangile ban pendek dan berarti kena begini kiba kita ki mesin ru ini dan biang lagi segi kibanuan pan sakri kiba ipa habis yang akan nego PHC kebegiran mentah ngi ako mangar PHC. Jadi kuasa mesin dari testimoni dari kongrap mana dari kedua itu di terus Pak. It speaks by itself. Jadi tersitam dan di staff akan hospital nadu what boy, what girl, di staff nurse, NM, dan di dokter. Jadi udah bentar dan di baru kepenlong. Bagaimana kemarin PHC Review award lembaga National Quality Assurance Standard NQA. Nagasnan. Bagi kita kisin dibangi bagi di sekali kepada sorkar kemudian terpoi sebagai baik terpoi lembaga di nyai publik kepang ya di dokter in charge lembaga di ya kisah baru di badan apa ke hospital. Beliau menterpui di train yang penting dari teli dari dia but in its come. Bahwa apa yang ditunggu ke Mabun di bawah dia tentu di functional home kita baru dan apa yang ganti dari regular staff
dan na pring di kepada kontraktual dan na pring di kepada casual dari future na tahu di pendek ke kamera menunjuk di kata hai ke kamera terbahatam di kum di Patba Yo ya jadi mentoi di repair free medical check up waktu saya sedikit kembali doktor sini ada pencairan ni lagi tenat di repair bagi doktor buat kini ada rumah dari sini kebentuk itu ke arterik Oktober lalu menunggu artio tam mentakan don abakum di Patba pilih bensin dia kini ke kabu dan pegani ke kampin kerandon naga bentang jadi mentoi jumpi di Patba di babun di malam nama bagi sungguh iwan negeri longjing di beduk tentang New kalah kelenti begini hapet di hospital kita laga di Sulong laga di Guwahati dan bagi spesialis di jonga health department but wait yang panel hospital di badan apa kiwan lagi dekat Sumar ide bensin ya kena kabu kum di Patba langsung senang kat pegani kampin kerandon nak kontak di mentoi jom babun malam berkini hagani kesini berpengaruh baya keneka swatch nari Shak Parivar Abhiyan launch hagani kesini nadu keneka hatnya utarik bat kapan kut nadu ke arterik itu Oktober bat kapan beli nagam tajam ki Patba langsung senang sebagi jom keneka tong berkenai kini ke kampin kayak rekat kumno bagi lah ban penting kena bakum kita tong senang ini ada kemet ke bukat ke rupiah lembar dari lak gedungi bersumar ya kemet kepat gedungi lembar dari nang gedungi ban adakar jadi gedung bam gedungi bam kei mengiriban bam kei mengiriban kia bat kontak maka kemet gedungi beliau gedungi ki beliau tolong kum mesin dari nang bersumar ya kan ini itu seni kita di berjerong begini dari nang bersumar jadi kita menjadi kendong kebenaran. Dan nomor kata mungkin orang senang, jadi kan suku apa orang dari ke kampin, kita sibun gini batai kita bagi nongtre orang berbuat kerja kita batai. Berkawin lagi mat kita kongsan kita menguat dan syukran tak mesti kentin kentin. Jadi halor jong di Jepang repair kelak benda di Jepang sini, kelak benda di Jepang hypertension mereka blood pressure kemudian kidi ke belum common mah telah menjadi Jepang kanser telah menjadi kanser rendang telah menjadi kesenir telah menjadi kesenidok telah menjadi kesenam telah menjadi gini berdak ini hapan pikir ini hapan sumar bah ya jadi ini dan sibun kita senang tiba dalam borong lah menjadi senrang di kerja ini sengat coba pala obesity yo ini sengat coba pala ihapan nanti kena bagi ke bani bam kedi melakukan kaya rakyat ngiri bam batim ngiri batim tambah bam ngiri bam lagi di usok lagi di kerja lagi di uhur lagi di kilo kijing bam di batim di bani dan tungin nang bam iki Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pun shangi ni ai wai shapi Pranyo laiwei kendai hendru iwei arnyo lai